Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн эмийн 2 телевизийн мэдээ эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулно. Өнгөрсөн сарын 18-ны өдөр эх орондоо ирсэн Тарбазавар Батарыг өчигдөр орой 22:30 минутанд Сүхбаатарын талбай дахь үлэг гөрүүлийн төр музейд авчирлаа. Энэ музейн хувьд олон нийтэд дэлгэн үзүүлэх өдрийг хүртэл гайлын хяналтын төр бүс байх болно гэж албаныхан мэдээлж байна. 70 сая жилийн настай Тарбазавар Батарыг гайлын хяналтын бүсэд инхүү өчигдөр орой 22:30 минутад авчирлаа. Үлэг гөрүүлийн музейн хамгийн анхны үзүүрийн угсралтын ажлыг өнөө өглөөнөөс эхлэн хийж эхлэв. Угсралтын ажил бол ер нь энэ динозаврчаа өөр юм арамтайгаа ирсэн байгаа штэ. Төмөр арамтай яг зориултынхаа арамтайгаа ирсэн ба. Та нар дуудлага худалдаанд орж байхад дуудлага худалдааныхын зургийг харсан уугүй юу? Тэгэхэд бол яг арамн дээрээ суйрлагдсан байсан штэ. Тийм. Тэгэхээр тэр арамтайгаа ирж байгаа. Яг зориултынхаа яг өөртөө таарсан арам байж байгаа. Тарбазавар Батарын хувьд манай улсаас хувилбасаар гараад буцаж хилээр орж ирж байгаа учраас гайлын бүрдүүлэлтийг маш өвөрмөц гормоор явуулна гэж хотын гайлын дарга хэлж байна. Нэгдүгээр энэ бол одоо Монголын бараа. Гэхдээ манай Монголоос хууль бусаар гараа явуулсан байна. Тийм учраас бүрдүүлэлтийн онцлог гормуудыг сонгож гайлын бүрдүүлэлт хийж байна. Энэ сарын 1-ний өдөр олонний хүртэл болно гэж байсан Тарбазавар Батар музейн технологийн горим хангагдаагүй улмаас хойшилсан. Харин энэ сарын 8-ны өдрөөс эхлэн олонний хүртэл болох юм байна. Богд хаан түүний хаттай холбоотой түүхийг гуйваагүй үнээр нь хойч үеийнхэн таниулах нь чухлаа. Өөрөөр хэлбэл энэ үеийн түүх бидэнд цаг хугацааны хувьд ойрхон боловч хамгийн их бүдгэрч гадны нөлөөлөл орсон гэж зарим судлаачид дүгнэдэг. Тиймээс Богд хаан түүнтэй холбогдох түүхийн судалгааг гүнзгийрүүлж шинэ бодит баримтуудыг дэлгэх нь чухал болоод байгаа юм. 1911 оны хувьсгалд Богд хаан түүний түшимдийн бодлогыг тууштай дэмжиж Манжин амбан сандууд хизээч толгой гудаалгүй Монгол төрийн их ноён нурууг үүрч байсан гэд Дондог дулам хатны түүхэн гавьяаг өнөөгийн судлаачид ихээр үнэлдэг. Тиймдээч тэрээр Монгол улсын хатан хаанаар хоёронтой өргөмжлөгдөж байжээ. Дондог дулам хатан бол манай Богд хааны хамгийн дотны зөвлөх туслагч хүн байсан. Ер нь 21 жил хааны ордонд амьдарсан. За энэ одод эхний одод бол 1911 оны 12 сарын 29-нд их техникийн гэгнэр анх цалгагдсан. Дараа нь 1919 онд Монгол улсын тусгай технологи алдаад ингээ 21 оны цагаан сарын шиний 15-нд дахиад хатан хааны ширэн залгагдсан байхгүй юу? Хаантайгаа мөн адилхан залгагдсан. Тэг мөн адилхан тэр цорл гуншин эрх ям бүгдийг эдэлж ирсэн. Тийм ч учраас бол одоо гадна дотны олон жуулчид байна. Манай Монголын ард түмэн гэсэн Дондог дулам хатны тухай хамгийн сайнаар дурсдаг. Харамсалтай манай түүхчдээс бол одоо сүүлийн нэг цэцэг багшаас өөр ингээд судалгааг нь хийсэн алга. Ер нь зөвхөн манай Монголын одоо төрийн түүхийн ой сонирхолтой холбоотой бүх материалууд бол өнөө хүртэл бол үндэсний номын сан, үндэсний түүхийн төв архивт бий. Энэ одоо баримтуудыг гаргаад үнэн зөвөөр нь судлаад гол нь одоо энэ түүхийн сургалтанд оруулах. Ингэсээр л бид нэр сая түүхээ үнэн зөвөөр нь сэргээж одоо өвдөжсэ тэ үнэлж чадсанаар л бид нар сая энэ их оронч үзлэгчийг бий болгож чадах байхгүй. Монгол улсын их тагн Богд хааны итгэлтэй шадар зөвлөх байсан Дондог дулам хатан бол Монголын түүхэнд тэмдэглэгдүүлсэн ухаанд хаттын нэг юм. Тэрээр Богд хааны шашин төрийн хэрэгт хамгийн ойрын шадар зөвлөх нь байсан бөгөөд өөрийн мэдлийн Сангай аймгийг байгуулан Монгол нутагт амьдарч байгаа уран гартай үйлчин дархчдуудыг цуглуулan тухайн үеийн сор болсон олон гайхамшигт бүтээл төрөвсөн нь өнөөдөрч Богд хааны ордон музейд хадгалагдаж байна. Тухайн үеийн нийслэл хүрээ Богдын хүрээний одоо нийгэм соёлын амьдралд бол ямар ч байсан энэ Дондог дулам хатны үүргээр л их байсан гэж үзэж байгаа. Зөвхөн судалгаа шинжилгээний ажлын хувьд бол Богд хааны музей судалгааны төв байгуулахыг зориод одоогийн байдлаар бол ямар ч байсан бид нэр эхлүүлээ явж байна. Мөн бусад сургуулиуд эрдэмтэн судлаачдыг ер нь бол урьж байгаа. Бид нэр бас судалгааны саналаа өгмөр байна. Ямар чиглэлээр яваадгүй. Гэхдээ мэдээж иргэн дээр жоохон шалгуур тавих зүйтэй гэж үзэж байгаа. Тэгээд энэ судалгааны материал бол бид нар бүгдээр л түүхээ адилхан судлаа тий. Зөвхөн нэг музей бол энэ бүх юмыг бол судлаад бас дийлэхгүй байх л да. Олон жилийн хугацаач хэрэгтэй. Түүнчлэн монголчуудын хамгийн ойрын түүх олон үлдсэн Богд хаан Дондог дулам хатантай холбогдох олон баримт материалууд төвд хэлээр төрөвсөн ном зохиолуудад уламжлан ирсэн байдаг ч өнөөгийн залуу судлаачид төвд хэлний боловсрал тааруухан байгаагаас энэхүү бүтээлүүдийг ашиглаж чадахгүй байгааг судлаачид мөн онцолж байлаа.
Төв зингэлэх хүрээлэнд улсын баяр наадмыг цаашдаа хийх боломжгүй болж байгааг холбогдох хүмүүс хэлж байна. Учир нь төв зингэлэх хүрээлэнгийн орчмын газрууд бүгд хувийн компани эзэмшилд байдаг. Тиймээс эдгээр аж ахуйн нэгжүүд эзэмшлийн газар дээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлбэл үндэсний их баяр наадмаа өөр газар зохион байгуулах шаардлага тулгарч байгаа юм. Наадамчин олонд зориулж энэ жил 4600-аар автомашины зогсоолыг үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах хорооныхон бэлтгэжээ. Харин дараа жил энэ машины зогсоол дээр барилга баригдсан байх юм байна. Өөрөөр хэлбэл төв зингэлдэх хүрээлэнгийн орчимд наадамчин олныг машиныг байрлуулах зайг болно гэж завын цагдаагийн газрынхан хэлж байна. Нийслэлийн хувьд их талбай одоогоор байхгүй байна. Дандаа одоо гүйж зөвшөөрлөхөд Сургуу Монгол, Аз зөвшөөрлийн талбай гэтэл оюун төлхөр сангийн хойдлын одоос Аз зогсоол маань болохоор дандаа хувийн эзэмшлийн компаниудад л газар талбайг л ашиглаж тээ. Барилгын ажил эхлээд ингэчүүл ер нь талбайг болчих юм л да. Тиймээс дараа жилийн улсын баяр наадмыг Хүү 7 удаад зохион байгуулахар болоод байгааг нийслэлийн удирдлагууд хэллээ. Бэлтгэл ажил энэ жилээс эхлэх юм байна. Харин төв зингэлдэх хүрээлэнг спортын зохицлбор болгохоор төлөвлөгөө гаргасныг нийслэлийн удирдлагууд танилцууллаа. Тэнд л ерөөсөө зуны цусан бол бид нар нөгөө шагаагаа харвал сураа харвал наадмаа хийгээд ингэдэг төв болгоод энийг бол хэдүүлээ олимпийн зохицлбор гэж нэрлээл. Энийг Европ спортын зохицлбор болгочихъя гэж байна. Хүү 7 удаагт шинэ төв зингэлдэх хүрээлэн байгуулахад эхний удаад 45-аас 46 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн судалгааг нийслэлээс гаргажээ. Гэхдээ энэ ажлыг нийслэл дангаараа хийхгүй хувийн аж ахуйн нэгжүүдийг оролцуулах юм байна. Ингэснээр дараа жил бид төв зингэлдэх хүрээлэнд биш Хүү 7 удаагт баярлахаар болж байна. Сургуулийн өмнөх боловсрал гэдэг хүүхдийн хүмүүжилд цаашлаад нийгэмд чухам ямар хүн болон төлөвшөд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 14-р цэцэрлэгийн бяцхан үрс сургуулийн өмнөх боловсрал эзэмшснээ батлаж баяраа тэмдэглэлээ. Тус цэцэрлэгийн 4 бүлгийн 175 хүүхэдтэй бөгөөд энэ жил сургуулийн өмнөх бэлтгэл бүлгийг 47 хүүхэд төгсөж байна. Боловсрол шинжилгээ ухааны яамнаас хэрэгжүүлж буй ном, авьяас, багш хөгжил хөтөлбөрийн хүрээнд олон гишүүдийг хийсэн байна. Үүний нэг нь заах аргын кабинетийн зориулттай 24 м квадрат өрөөг хүүхдийн танин мэдэхгүй холбогдолтой ном, гарын авлага, тоглоом, мэдээллийн самбарууд, техник хэрэгсэл болон багш хүүхдийн хөгжүүлэх сургалтын үзүүлэн тараах материалуудаар иж бүрэн тохижуулан ашиглалтанд оруулсан байна. Авьяас хөтөлбөрийн тал дээр Сүхбаатар дүүргээс зохион байгуулж байгаа бидний дуу урлагийн наадамд одоо амжилттай оролцож хүрэл медаль авсан байгаа. Мөн одоо Хотон баяд Казак үрээд гэсэн 4 үндэстэн мөнгөний бүжгийг 120 хүүхдэд зааж дугуулангаараа зааж хэвшүүлсэн. Ингээд бол тайлангаа тарж эцэг ихт олон нийтээс өндөр үнэлгээ авсан. 2007 онд Алтангахай татцуултай жил тохиож тэр ондоо энгийн жилүүдийнхээс 2 дахин их хүүхэд төрсөн гэсэн судалгаа гарч байсан. Харин тэдгээр бяцхан хүүхдүүд өнөөдөр 6 нас хүрч ерөнхий боловсролын сургуульд ороход бэлэн болсон бөгөөд сургуулийн өмнөх боловсролоо эзэмшсэний баяраа тэмдэглэж байна. Японы Йокохама хотод 3 өдөр үргэлжилсэн Африкийн хөгжлийн төлөөх олон улсын дээд хэмжээний уулзалт өнөөдөр өндөрлөж байна. Африкийн 50 орны төлөөлөгчид энэхүү дээд хэмжээний уулзалтыг чухал ач холбогдолтой уулзалт боллоо хэмээн онцолж байна. Африкийн орнуудын эдийн засгийг хөгжүүлэх тэр дундаа дэд бүтц хөдөө аж ахуйн салбарт голчлон хөрөнгө оруулалт хийхээс гадна твийн хэмжээний хууль эрх зүйн шинжилгээний тогтолцоог сайжруулах арга замын талаар санал бодлоо солилцсон байна. Энэхүү Африкийн хөгжлийн төлөөх шинжилгээний бодлогоор Йокохамагийн тунхаглалыг баталсан байна. Африкийн орнуудын хүнсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд хөдөө аж ахуйн салбарыг дэмжих бодлого хэрэгжүүлэх талаар тунхаглалд тусгасан байна. Уулзалтанд оролцож байгаа төрийн тэргүүд тунхаглалын зорилттой танилцаад үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрснөөр тунхаглал батлагдсан юм. Та бүхэндээ мэдээ танилцууллаа. Та бүхнийхээ маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Баяртай үзэгчдээ.
Армысыздар қадірменді көрермендер, кезекті хабарымызды қабыл алыңыздар. Өткен айдың 18 күні отанына әкелінген Тарбазавр батырды кешке 22 сағат 30 минутта Сұхбатар алаңындағы уақытша динозавр музейіне апарды. Бұл музей батырды халық көпшілікке тамашалататын күнге дейін кеден бақылауының уақытша орталығы болатынын қатысты мамандар ерекшелеп айтты. 70 миллион жастағы Тарбазавр батырды кеден бақылау орнына кешкісін 22 сағат 30 минутта әкелді. Динозавр музейінің жұмысын бүгіннен жасай бастады. Динозаврды орнату жұмысы бүгін басталды. Бұл батыр өзінің арнайы рамымен келген. Сомен орнатып жасаймыз. Тарбазавр батыр біздің еліміздің шекарасынан заңсыз түрде ұрланып, содан қайта әкелініп жатқандықтан кеден жұмысы да өте өзгеше өтетін көрінеді. Бұл Моңғолияның тауары, алайда елімізден заңсыз түрде шығарылған. Сондықтан кеден бақылауда өзгеше болмақ. Тарбазавр батырды осы айдың бірінде халық көпшілікке тамашалатуды жоспарлаған болса да кешігіп қалғандықтан, енді осы айдың 8-нен бастап халық көпшілік оны тамашалайтын болады. Богтханға байланысты тарихты бұрмаламай, сол қалпы келешек ұрпақтарға жеткізу өте маңызды. Бір сөзбен айтқанда, осы тарих бізге уақыт бойынша ең жақыны болса да, көптеген өзгерістер кіріп, бұрмаланған деп зерттеуші ғалымдар көреді. Сондықтан Богтханға байланысты тарихты терең зерттеп, жаңа дәлел құжаттарды шығару өте маңызды болып отыр. 1911 жылы революцияда Богтхан оның уәзірлерінің саясатын қолдап, ешқашан қарсы шықпаған Дондугдулум ханымның тарихи қайратын ешкім жоққа шығара алмайды. Барлық зерттеушілер оны бағалайды. Осылай болғандықтан ол еліміздің патшайымы болып 2 рет тағайындалған көрінеді. Дондугдулум патшайым Богт патшаның ең жақын кеңесшісі болған. Ол патша сарайында 21 жыл бойы өмір сүрген. Алғашқы ретте 1911 жылы желтоқсанның 29-ында патшайым тағына отырған болса, одан кейін 1921 жылы шаған мерекесінде қайтадан таққа отырған. Осыған байланысты нақты шын мәліметті біз алып, әрі қарайғы ұрпақтарымызға жеткізуіміз қазіргі таңда өте маңызды болып отыр. Моңғолия мемлекетінің Богт патшаның сенімін жүктеген Дондугдулум патшайым Моңғолияның тарихында қалған ақыл парасатты патшайымдардың бірі болып ресми түрде есептеледі. Ол сол кездегі шебер дана, ұста халықтың басын біріктіріп, көптеген бұйым жасатқаны қазірде сақтаулы тұр. Сол кездегі мәдени саладағы Дондугдулум патшайымның үлесі өте көп. Қазір біз Богтхан зерттеу орталығын құруды жоспарлап, осыған байланысты іс-шараларды да ұйымдастырудамыз. Басқа да зерттеушілермен бірігіп жұмыстау өте маңызды. Себебі бұған бірнеше зерттеушінің ғана шама-шарқы жете қоймайды. Сонымен қатар моңғолдықтардың ең жақын тарихи болып есептелетін Дондугдулум патшайым жайлы көптеген құжаттар төвт тілінде сақтаулы екендігін зерттеушілер ерекшелеп айтып өтті. Орталық стадионда мемлекеттік тойды әрі қарай жасайтын мүмкіндіксіз екенін қатысты мамандар айтуда. Себебі орталық стадион маңындағы барлық жерлері жекеменшік компаниялардың меншігінде. Сондықтан осы шаруашылық бірліктері іс қызметін бастаса, мемлекеттік мерейтойды басқа жерге ұйымдастыруға тура келеді. Мемлекеттік мерейтойға қатысушы көруші көпшілікке арнап биыл 4600 автокөлік аялдамасын мемлекеттік ұлы тойды ұйымдастыратын одақтан әзірлеген. Алайда келер жылы дегенде осы жерге құрылыс салынған екен. Бір сөзбен айтқанда, орталық стадионның айналасына тойшыл қауымның автокөліктерін қоятын мүмкіндіксіз болатынын жол полиция орын қызметкерлері айтып өтті. Осы жердің айналасын жекеменшік компаниялар сатып алып, әлдеқашан құрылыс салып қойған. Жыл өткен сайын жері азайып барады. Сондықтан келер жылғы тойды Хуйдолон құдықта ұйымдастыратынын Астана басқармалары айтып өтті. Әзірлік жұмыстары биылдан басталатын көрінеді, ал орталық стадионда спорт кешені болдыру жоспарын Астана басқармалары шығарған. Хуйдолон құдықта мерекелік шараларды ұйымдастырып, ал мынаны спорт кешені болдырайық деп жоспарлап отырмыз. Онда жаңа стадион салуға бастапқы ретте 45-тен 46 миллиард төгірек қажет деген есеп шыққан. Алайда бұл жұмыста Астана өзі ғана жасамайды, жекеменшік шаруашылық бірліктерін қамтиды екен. Осылайша біз келер жылы орталық стадионда емес, Хуйдолон құдықта мемлекеттік тойды атап өтетін боламыз.
Мектеп алдындағы білім деген бүлдіршін бөбектердің тәрбиесіне әрі қарай қоғамда қандай азамат болуына үлкен әсер етеді. Олай болса, Астанамыздың Сұхбатыр ауданының 14-ші балабақша бөбектері мектеп алдындағы білім игергеніне орай мерейтой атап өтті. Аталмыш балабақшаның 4 тобында 170 бала бар. Ал мектеп алдындағы білім алатын топты биыл 47 бала бітірді. Білім ғылым министрлігінен жүзеге асырып жатқан кітап, өнер және де мұғалім дамысы атты бағдарламалар аясында осы балабақша көптеген іс-шара ұйымдастыруда. Біздің балабақшамыз 2012-ден 2013 жылы 100 бала алуға тиісті болса, қазір 180-ге жуық бала алып отырғанмен ерекше. Мемлекеттен жүзеге асырып жатқан бағдарламалар балабақшамызда сәтті ұйымдастырылып өтуде. 2007 жылы дүниеге келген бөбектер бүгін 6 жасқа толып, жалпы білім беру мектебіне кіріп, әліппе үйренгеннің мерекесін осылайша атап өтуде. Хабарымыз әлем жаңалықтармен жалғасады. Жапонияның Йокохама қаласында 3 күнге жалғасқан Африка дамысы үшін халықаралық кездесу болып, бүгін аяқталды. Африканың 50 мемлекетінің өкілеттері осынау кездесуді өте маңызды болып өтті деп көріп отыр. Африка мемлекеттерінің экономикасын дамыту, оның ішінде инфрақұрылым, ауыл шаруашылық саласына көп қаржыландыру енгізуден сырт, материктік заң жаңартуын жақсарту шара жайлы пікір алмасылды. Осынау Африка дамысы үшін жаңаландырған саясатпен Йокохаманың келісімін орнатқан. Африка елдерінің азық-түлік өндірісін көбейту үшін ауыл шаруашылық саласын қолдау жайлы енгізілген. Кездесуге қатысқан мемлекет басшылары осы келісіммен және іс-қызмет барысымен танысты. Қадірменді көрермендер, осымен кезекті хабарымыз аяқталды. Келесі хабарда жүздескенше сау болыңыздар. Аргын тооллын 2013 оны 6-р сарын 4 мегмар гараг. Бэлгийн тооллын 26 3 хөх мөнгөтэй цагаагчин өхөр өдөр. Энэ өдрийн нар нь 5 цаг 11 минутад мандан 20 цаг 49 минутад жаргана. Тухайн өдөр могоо жилтнээ альва үлийг хийхэд ирэх сайн ба бич ташаа жилтнээ сэрэг муу нүдэжээ тул элдэг үйл хинамгай хандаж биеийн ихний өвчтэй. Ил өдөр буян номын үйлийг хэлэх дээдсээс халамж хүсэх лам хуврах болох багшаар баригдах номын авшиг авах, гэр байшин ба байр авах, тус тархих, мал арилжих, буг дарахад сайн. Харин цөөрөн байгуулах, байшингийн суурь тавих, угаал үйлдэхэд муу. Өдрийн сайн цаг нь бар туулай, могой, бич, нохой, гахай болой. Холгазар яваар одогсод баруун зүгт мөрөөн гаргуул зохистой. Үс шинээр үргэлэх буюу засуулвал жаргал үргэлжид ирэх сайн. Мэндэ хаймайнагт нютгаар хатны Монголын өндөхний МН2 телевизээ бүрээд айлгаар бэлтгэхийн мэдээ танд хүрэхэд бэлэн болоо хүлээн авч харъя. Өнгөрсөн хараа 18-ны өдөр ихэнх нутагтаа ерөнхөн Танзавар Батарын өсгөлдрөөрөө 22 цаг 30 минутад Сүхбаатарын талмаас үлэг гөрүүлийн төр музейд авсраа. Энэ музей ард зан дэлгэн харуулах өдөр хүртэл гайлын хяналтын төр бус байхаа гэж албаны хүнүүд онцлон хөөрөлдөө. 70 сая жилийн хатай Танзавар Батарын гайлын хяналтын бүсэд инхүү авшираа. Үлэг гөрүүлийн музейн анхны угсралтын мөнө өгнөөлхөө ихэнх хөх болоо. Энэ Танзавар хада өөрөө угсралтай зүйлтэйгээ мөнөө ирээд байгаа. Монгол шуудамны анхаарал хараханхада туудлага худалдаанд оршуу байхдаа суйрлуулхан байхын тэрэл зүйлтэйгээ ирээд байгаа. Тэр араамтайгаа ирэхэн байгаа л да. Манай гүрнхээ хууль бусаар гараад хөөргөө орж ишин уушраа. Гайлын бүрдүүлэлтийг игээл өвөрмөс аргаар явуулна гэжгээ хотын гайлын дарга хөөрж байна. Энэ хада Монголын бараа. Тиэд Монгол гүрнхээ хууль бусаар гараад явхан уушраа. Бүртгэлийн шухалшилж үзэж байна вэ?
Мөнөө хараа нэгний өдөр Таназавар Батар олон зонд харуулха байханш Монголын музейн техник горимхоо болоод манай мөнөө хараа 8-ны өдөр ард зонд нээлттэй харагдах болж байгаа юм. Богдхан Баха Тэрэний хататтай холбоотой түүхий говьлонго үнээр нь хойш үдээ зонуудад танилцуулгын хамгийн чухал. Өөрөөр энэ үе түүх маандууд цагаа хугацаа хувьд ойрхон боловч хамгийн их бүдгэрш газаа болоод гүрний нөлөөлөл орхон гэж судлаачид дүгнэдэг. Тийм учраас Богдхан түүнтэй холбогдсон түүхийн судалгаа гүнзгийрүүл шинэ бодит баримтыг дэлгэхний чухал болоод байгаа юм. 1911 оны хувьсгалд Богдхан түүний түшмөдөө бодлогыг тууштай дэмжиж Манжай амбан сандонд хизээш толгой гудайлангүй Монгол төрийн их нуруу үүрш байхан гээд дондог долом хатны түүхэн гавьяг мөнөөдрийн судлаачид ихээр үнэлдэг. Тиймдээс тэрээр Монгол гүрний хатан хаанаар хоёр төхөө өргөмжлөж байхан байна. Дондог долом хатан хада Богдханы хамгийн ойрын хүн зөвлөхний байгаа хэн нийтдээ 21 жил хааны ордонсоо аж ахуйн 1911 оны 12 хараа 29-нд их дагн гэгэнээр заларш байгаа хэн 1921 оны сагаалганаар хатан хааны синтесо заларш байгаа хэн тийм учраас яг л ижил сол гуншин эрх ямби эдэлж байгаа хэн харин манай монголчууд энэ тухай хатны тухай судалгаах хүн алгал байна. Монгол гүрний их дагн Богдханы итгэмж шадар зөвлөх байхан доног дулам хада Монголын түүхэнсөө тэмлэгдэн үлдэн ухаантай хатад нэг нь байжээ. Тэрээр Богдханы шашин төрийн хэрэгтэй хамгийн ойр шадар зөвлөхний байхан бөгөөд өөрийн мэдлийн Сангай аймгийн байгууллагын Монгол нутагт аж ахуйж байгаа уран гаралтай үйлчин дарагшуудыг суглуулсан тухайн үеийн сар болгон олон гайхамшигт бүтээл төрөний мөнөөдөрш Богдханы ордонсоо хадгалагдаж байна. Тухайн үед Богдын хүрээнд хатны үүрэг игээх байгаа. Судалгаа шинжилгээний хувьд мөнөө баг гаргаад ажиллах хийж байна вэ? Эрдэмтдээ уриад ямар шөглөлөөр судлуулах шиг өгөөд байна вэ? Түүнчлэн монголчуудын хамгийн дөтэй түүх болох үлдэн Богдхан дондог дулам хатны холбогдсон олон баримтын материалууд төвдөх хэлээр тойрхон ном зохиолууд уламжлагдсан ерхэн байдгийг судлаачид онцлоо. Төв сингэлдэх хүрээлэнсээ гүрнээ баяр нааданы сааштай хэх боломжгүй болж байгаа холбогдох хүмүүд хөөрж байна. Учир нь хадаа төв сингэлдэх хүрээлэнгээ оршмээ газрууд болдог хувийн компани эзэмшилд байдаг. Тийм учраас эдгээр аж ахуйн нэгжүүд эзэмшлээ газарсаа үйл ажиллагаа явуулж эхлэхэ өндөхнөө их баяр наадаа өөр газар зохион байгуулах шаардлага тулгарч байгаа юм. Гүрнээ баяр наадан оролцож үзэгшил зорихон мөнөө жил 4600-гаар автомашины зогсоолын өндөхнөө их баяр нааданы зохион байгуулах хорооныхон баталхан байна. Харин дараа жил энэ машины зогсоолсоо барилга баригдах байх нь өөрөөр төв сингэлдэх хүрээлэнгийн оршимд наадамш олон машиныг байрлуулах зайгүй болно гэж замын цагдаагийн газрынхан хөөрөлдөж байна. Нийслэлийн өмшөд талмай гэж байхгүй байна л да. Хойд талын Аз зогсоол гэхэл хувийн эзэмшлээ компани мэдэлд байдаг. Энэ барилгын ажлыг эхлүүлээд наадан хөх талмай үгүй болох. Тийм учраас дараа жилийн гүрнээ хайн дэрийн наадмын хүйдлэн хутаг зохион байгуулахаар болоод байгаа нийслэлийн удирдлагууд хөөрөлдөж байна. Битгэл ажны энэ жилийн эхлэх юм байна. Харин төв сингэлдэх хүрээлэн спортын согсол болох төлөвлөгөө нийслэлийн удирдлагууд гаргасан байна. Маандууд тэндэл наадана хэгэд болгоод маандууд олимпиад согсолбортойш болж болох л дээ. Хүйдлэн хутагсаа шинэ цэнгэлдэх хүрээлэн байгуулахад эхний удаад 45-46 тэрбум төгрөг шаардлагатай байгаа гэх судалгаа нийслэлийг гаргасан байна. Чихтэй энэ ажиллагааг нийслэл дангаараа хийхгүй хувийн аж ахуйн нэгжүүдийг оролцуулах юм байна. Ингэхнээр дараа жил маандууд төв цэнгэлдэх хүрээлэнд биш хүйдлэн хутагт баярлаж наадахаар болж байна. Хургуулын өмнөх боловсрал гэдэг үхвэдээ хүмүүжүүлд цаашлаад нийгэмсөө ямар хүмүүн болж төлөвшөд хамгийн их үүрэг гүйцэтгэдэг. Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргээ 14 цэцэрлэгээ бишээхэн үхвэд хургуулын өмнөх боловсрал эзэмшнээ батлаж хандраа тэмдэглээ. Тусас цэцэрлэгний 4 бүлэгтэй 176 үхвэдтэй мөнөө хургуулын өмнөх бэлтгэл бүлгийн 47 үхвэд дүүргэж байгаа юм. Боловсрал шинжлэх ухааны яамнахаа хэрэгжүүлж буй ном авьяас багш хөгжил хөтөлбөрийн хүрээнд олон ажлуудыг хийж байсан байна. Үүнээ нэгний заах аргын кабинетийн зориулттай 24 м2 хүүгдээ танин мэдхийн холбогдолтой ном гарын авилга тоглоом мэдээллийн салбарууд техник хэрэгсэл болоод багш хүүхдийн хөгжлийн хургалтын үзүүлэх дараах материалаар ижи бүрэн тохиолсон ашиглалтанд оруулсан байна.
Соёл урлагийн ихэнх хургуулаа уюутан багш нартай хамтарч цэцэрлэгмнэ баяртай гихэн нэртэй хаалтын үйл ажиллагааны амжилттай хайнаар зохион байгуулж байна гэв. Монголынхоо үндэстэн яхатны бүржгээ 120 өхөйбөд зааж хургаад их өндөр үнэлгээ аваавд. 2007 онд Алтан гахай тодтголтой жил тохиож тэр онд энгийн жилүүдээ 2 дахин их өхөйбөд төрхөн гихэн шулгаа гарш байгаахан хар эдгээр бишээхэн өхөйбөд өнөөдөр 6 нах хурж ерөнхий боловсролын хургуульд ороход бэлэн болгон бөгөөд хургуулийн өмнөх боловсрол эзэмснээ хайндроо тэмдэглэж байгаа юм. Японы Йокохама хотын 3 өдөр үргэлжлэн Африкийн хөгжлөө төлөө олон гүрний дээдэх хэмжээний ууслага өнөөдөр өндөрлөж байна. Африкийн 50 гүрний төлөөлөгч энэ ууслagыг өндөр аш холбогдолтой ууслага болоо хэмээн онцлоо. Африкийн орнуудын эдийн засгийг хөгжүүлэх тэр дундаа дэд бүтцэс хөдөө аж ахуйн халбарт гочлон хөрөнгө оруулалт гэхнээ гадна твийн хэмжээний хууль, эрх зүйн шинжилгээ тогтоохыг хайжруулах арга харгын талаар ханал бодлоо холилсож ханаа бодлоо дүүргүүлсэн. Ийхүү Африкийн хөгжлийн төлөө шиглийн бодлогоор Йокохамын тунхаглыг батлан байна. Африкийн орнуудын хүнсний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхэд тулд хөдөө аж ахуйн халбарыг дэмжих бодлого хэрэгжүүлэх талаар тулгамдан ахуудлыг уулзлагада хэлсэн байна. Уулзлагад оролцож байгаа төрийн тэргүүнүүд тунхаглалын зорилтын талаар үйл ажиллагааны зөвлөгөө хүлээн зөвшөөрнөөр тунхаглал батлагдсан байна. Хантада маандэ бэлтгэн мэдээг хүлээн авч үзэхэн та надад баярлалаа. Өглөөдрөнгөө мэдээгээр дахин уулзтраа баяртай. Хайхан амраарахтэй. Амарж ажлэлэрвэ эргэн хүндлэг хөржлэр тэр үгдэгэ MNJ телевизэнд бодлоо бэлэтгэн мэдээвсэд амждаг дурбис. Эркен айны он сезэнд иж уртангаг гэлгэн таразавар баатарнын дүүн орой жэрвжиш шаг үжэ минутаас хуатрын шөлөндө дураар дензаварны музейзэнгэд урамжиткан. Бо музей хой нийтгээд дэлгэв гөргзэр үегэж эдэр гаалдан ханалтай түр гурлавар дураар юрлаг деп албанын улстары онзолоп турлар. Jeden сая жылын төглөг таразавар батарны гаалдан ханалданың гурлаварга дүүн жэрвжиш шаг үжэ минутын езэндэ ап гэлдэ. Дензаврын сөөгөн эвтер ажилды бүгэн дан бажнаа нэгэлеп эвтеп баштаандар. Эвтер ажил болзо бод дензавр бодус соруулгалатанган демир араамны гэлгэн. Он мурун гыгрыг задгаа гирип турар үедэ журун гөргөн болорслэр. Ол едэ арааманга эвтеп ган дурган журуу. Унтнан тусгайлаг болданган демир араамнан гадаг эп турар болгош эвтер ажилдарга улуг саад бергелер жок. Таразавар батарның хуузында бистэн улустың хызгаарның хойлох ажидып үнүп турган
бараан үжин гатаг бүрэг бэлэрдэ гаалдан өндөр болгош бижиг барымтасында дыккан арын тааштыргаларына кылыр үжүрлүг деп албанның кишилери чугаалап турган. Бо болсо молдон хойлох ажытып үнгеш гатаг бүрэг белген үжин онжалар бижиктерини тускай журумнан тааштырар жөптүг. Байнын биризинде көй нийтиге таныштырар жөптүг турган болсо да, музейнин технологтан болгош соңгарлап турар. Ондук үжүн байнын сезинде көй нийтиге көргүзер боп турар. Богда хаан он дүжмелдери катындарынга хамааралдык төгүнү шың хебер салгалыбыска арттырары жугулла. Bir сөзтүн айтыр болсо бойөнүн төгү биске шагуенин санар болсо, жашкы 100 жылдар эртип турар болсо да, эңне бүлүрөйүп жетип турар таштыкы салдар улуу кирген төгү деп шинжилекчилер дүңнөп турар. Ондук үчүн Богда хаанынга хамааралдык төгүнүн шинжилел ажылдарын эки хандар шинжилери шашындылгалык барымталарга ажылдары жугулла деп көрүп турар. 1911 жылдын хувискаал Богда хаан он дүжметтеринин бодам жазын күчтүгдөткүп, манжынын амбан ойын Сонданның мұрныңға бажын білдірбән, мол күрненің жөленгіжі, даяңғыжы боп тұрған, дондық толым қатының төгілік хавиясын төгі шинжекчілер олық үнелеп тұрар. Бог жының қылып керек жетіп тұрар, ажылдарын арат жон деткіп, мол күрненің қадың ханынан иық аттап, өргімжілеп тұрған төгілік. Дондық толым қадын болса, Богда ханын еңне жоошқы идегелдік жөбілекчісі тұрған. 21 жылдың іштінде ханын үргезінге жұрттан. 1911 жылдың 10 айының жеріп тозында улуг жырық даңғынанан жалатынған. 10 артына 1919 жылда мол күріне бот тоғынған Тусқай ерге күрнездің атының осынған соғында 1921 жылда Шаға айының жанын бірзінде қаттап хан ширезінге жаларан. Ханның бірденге алдарат, ерге жағырғаны біліп тұрған ден сөз. Ондық ұжын молдың арат жоны дондық толым қатын дуайында екі біліп, екінің арасында хоғышлажып тұрар. Қараданжы соңғы жылдарда біздің төгі шинжекчілер бот алазыны шинжилел ажылдары жортпайнын тұрар. Молдың ұлық даңғыназы Богда ханын идегелдік ыдық сүмечізі тұрған дондық толым қатын болса, молдың төгізінде демдегілетіні бартқан ұрақ көріштік қатынларының перезі тұрған. Ол Богда ханын күріне болғаш, жажын керенге еңне ұғанық ыдықтық жөвлекчізі тұрып, бодының ерге білейінге саңғайға жондырғызып, мол жұртта жұрттап тұрар уран холдық өйлечілер дарғанларына мөңіне бол еді ыдықты көбей қайғамжықтық өйлені қылып бүдірген жүлдері бұл күнге жетіріп Богда ханын мүзезінен шықшамырында қадағлатынып тұрар. Ол енің молдың төбін айсылал тұрған, күреге дондық додым қатын, ниетлел уран жүлдің ажылдарын екі қылып, бодының үлі қозын күшті қатып тұрған. Шинжилел атырларының қозында Богда ханын туғайында төгім материалдарын шинжилеп ажылдарын қылып егелетіп жордып тұрар біз. Біз бау төгімізді екі шинжилеп көріп, ажылдары еңне жоғылла. Мол күрненің еңне жоошқу енін төгі боп артқан. Богда хан дондық дулым қатынға хамаралдық көбей барымта материалдар төбді тұлғырынға бүжетінген ном жағалдарда уламжылатынып келген болса да, аңғы енін аняқ төгі шинжекчілер түбет талды, екі білбет сұжын шинділел ажылдар екі жорттың байнан тұрар деп төгі шинжекчілер онзалап айтып тұрған. Төп студиянға улустун байырын адым қылыры кіші сыңбас автомашиналарны тоқтам жоқ жергелі күш жүлдеріне болғаш, адым қылыр арға жоқтығы хамарылды кішілер айтып тұру. Ужырба араның кезек жерлерінің төзін бот компаниялар ейліп тұрар. Ондық ұжынба ажыл ағай жерлер ейліп алған жерінге ажыл өлезін жортып баштар болса, үндезінен ұлық байырын адымын өске жерге қылып керек жедер керек боп тұрар. Улустун байырын адымын көргүчү жоңго сорулгалап, 4600 ажык автомашинин токтамын, үндезинен улуг байырын адымны жоготуп жортор хоронун ажылдакчылар эркен жылын белеткен. Харым bir жыл эрте берде машинанын токтамынга тудук тутунуп турар. Bir сөзтүн айтыр болсо төп стадионун чоң арасынга машин токтотур токтамдар жок болуп турар деп Орг Шагдаанын жеринен меделип туру. Чоң арасында ажыглаптар шөл жок болгон. Дескіндір төзін бот құбының компанияр ейлеп алған, амда ажыл өлезін егеледір деп тұрар. Дудық ажылын баштар болса да, жер жоқ артар деп тұрар біз. Онда күжін келір жылғы ұлыстың ұлық байырын адымны хүйт адам құтыққа қылып керек жедер боп тұрарын Найсалал қорайының отырдылғылар айтып тұр. Белеткел ажылы бо жылын баштар үргін. Харын төп стадионны спорт комплекс қылдыр шетбірлерінің Найсалалдың башқарықчылар бо еде таныштырған. Күйт адам құтықта жат ұрғызардып тұрар жерібізге, жүгіріктерібізді жарыштырып, қажабызды ойнап, бабызды атып, күштік мөгелерімізді күрейіштіріп, адымнар біз. Харын бо жеріні Олимп комплекс деп атап алғаш, жараш қылып алзақ болыр деп тұрар.
Хүйд олон хутукка жаа төв стадион дургуулзарда эгезэндээ ээлжидэ 4-5-тен 4 алды тэрбум төгрөг хэрэгдэг дээн санаашқын найслалдан өндіріп тұрар. Инжалзада ба ажылды найслалдың жаза, жасқылан қылбас, хувнын ажыл ағай жерлеріне тартық бейіріштірері керек деп одамжаларыны тұтып тұрар. Ба ажыл керек жер болса, жон тözі, төп стадионға емес хүйд олон хутукка надым ертірер боп тұрар. Сургуульдун мурну билик болса, олдар уругларыбыздын кижидилгези нийтлелге кандык бир бөгелеткенип турар, жоруунга жугула хүлээлге көсөткөп турар. Найслалдын 14 дугаар цэцэрликтин биче жаш уругларыбыз сургуульдун мурну билик алганын батыткап байырларын эртирген. Бо цэцэрликте 4 бөлүктүк 175 оолдарлык өөрөдүлгөсүн жортуп, бо жылын сургуульдун мурну белеткел ангизин 4-7 оолдар доозуп турар. Боловсрал шинжилэл угаанын ямызын керек жидип турар. Ном, шыдабыр, башкы хөгжүл төлөвлөл өдөрүп көбөй ажылдарын кылып керек жидип турардыр. Бо төлөвлөлдүк ажылдарынан айлаштыр, өөрөдүлгө арганын, кабинеттин сорулгалык, 24 метр квадраттын өрээлин, оолдарын эрден билинге керектиг номнар, ойнарактар, меде-меделелдин самбырлар, техник керексел болгош башка оолдарын хөгжүдер өөрөдүлгөнү материалдарынан толдуруп, ажыглалга кийирип турар. Биздин цэцэрлик болсо бо жылын 100 оолдар алыр ужурлук турган болсо да, бо жылын 100 хизен кире оолдар ап кижидип, өөрөдүп турбуз. Бо жылын белеткел ангини 4-7 оолдар доозуп, келер жылын эге бүлүк сургуульдарынын эргинин артаарда белем боп туруу. 2007 жылда алдын хабаң аданган жыл боп, бо жылын мурну жылдарынан 2 атта көбөй санлык оолдар мендилен ден санаашкын үнүп турар. Харын бо биче оолдарыбыз бүгүн 6 жашка толуп, эге бүлүк сургуульдарга кирерде белем боп, айырларын демдегилеп эртирип туруу. Анда силер бүгдегі таштық олыс көрнелерде болған содым меделелдің қысқасын тамжытып тұрбыз. Японның Йокохама қодыта 3 күн үргілжілен Апырықтың көкжілді ожын көбейлі саразында деді жергелік ұжыражылға бүгін тоғыстып тұрар. Апырықтың бежен көрнені төлелікчілер по деді жергелік ұжыражылғаны ұлық ажық тұзалық ұжыражылға болды деп онзалап тұрлар. Апырықтың көрнелерінің нет жазаң, көкжідер, он іштінде дет бүтіз көді ажылаға ятырдат, жуғылтап көренге кейрер. База тип жергезінде хойлы эрге өрөдіңні жартылға системін екіжідер арға орық туғайында санал бодалын солжуын. Бо жүражылғанан Йокохаманың тоңқық бүжен бадылландыр. Апырықтың көрнелерінің күнезін бүдірілгелерін екіжідер ұжын көді ажылаға ятырыны деткейір бодамжа керектік дейін ұжын тоңқыққа бүжен ерген. Ужыражылға кіржіп тұрар төре башқарықчылар тоңқық бүжіктің сорулғазынға танын жош, ажыл жордылғанын төлеулерін күлебін жүкшеріп тоңқық бүжікті бадылан. Күндүлүк көрүүчүлөр үгүдөгө батылда белеткен медебисте тамжыттыбыз. Таразында каттап жырашкы же ал аймакка жон журттар биле менди жаагай.